Division thlir tu te in CHIBAI in CHIBAI vek ule tuntar chunga lawmthu district thil thleng langsar zual te lo thlir hon o LADC tram som pakhat na atan CEM le MDC te laklu na hun hman ani zirtop nia LADC sarkar thar chutkom na saber neya pai thar bial tu MDC pu vizir sanga chu chu tu omlovin chairman na tan thlinga puan ani BJP chuan kum sang hi som hi chunga tan office khar na hunan hmang Officers Club longtlai ten chom dol na an hlan longtlai SP in longtlai 3 le AOC veng in card lan khap na thope ka chwa tilal bak chunge kani atuna chanchin kim changzokin LADC tam som pakhat na protem chairman member le chief executive member thar te lak lu an ni ni som pali thole ni chhmadar som pakhat khan lai autonomous district council hun som pakhat na protem chairman na ta na rat 23 sekul MDC biala changa thlantlin pula lom sanga apeto chu longtlai ber sap Dr Andrew H Panel dika chuan LADC secretariat twala rin omna thu tiam tirin ala luta protem chairman hian 11th LADC member thar te chu rin omna thu tiam tira la lut vele in hemin nu hian ber sap chuan 13 longtlai council veng MDC biala changa thlantlin pu mangmunga chincha chu chief executive member atana rin omna thu tiam tirin ala lut ngal bok hun hon na atan lai ramisor Christa Baptist Kaushan LKBK Assembly Court 10 lai tongin haluya Horas Remin LKBK AGS Reverend Dr LH Lalpek Lua Chuan hun ser amanga protem chairman le MDC telak lu na chu LADC secretary pu lian chungnunga chuan na kai shwaya protem chairman na tana pula lom sanga apetol rat na sarkar notification number H 14011/4/2007 DC and MA ni som pakhat December sang hi som hi chu chhar chhakin LADC constitution conduct of business etc rules sang hi som rule som thum rule number som thumna sub rule palina tlo chana protem chairman hi ratani thua soya bor sapin protem chairman na lak lu nuwa protem chairman chuan LADC MDC bial som hi panga oma MDC than thar te chu abial indotin ala lu zui ngal ani Chief Executive Member CEM thar lak lu na hi LADC Executive Secretary Pu H Laram Enga chuan na kai shwai ve thunga CEM atana pu manghung chincha ratna sarkar notification number A 43016/1/2010 DC and MA ni som pakhat December sang hi som hi chu chhar chwakin LADC constitution conduct of business etc rules sang hi som rule som hi pakhat sub rule palina tlo chana CM hirat ani thuatar langa hemin hu hian longkai bor sap chan 11th LADC MNF legislature party leader pu manghunga chincha chu CEM atan lalutin longklai east bial to MLA and agriculture development board vice chairman pu H Byakza vale CEM thar pu manghunga chincha ten thuan soibok CM tharata na laklu pu manghunga chincha chuan Mizoram thanga kai shwai Mizoram sarkar chaktak maya kala chuti lain LADC po kan sarkar ta alom amtak zetani atia village council in real bol na sang in thlan kai hnoi thilte state election commission hnuaya da ania pomha da mai ahar katia siam chatuma the to pahmala kan tumdo na ni atia pu manghunga chinja chuan LADC office staff songsong te churin omna le taimak na nen thanem ngai taka kanram le hnamta na hnathok tu tur kan ni na in shenona kan sarkar thar hi langtlang sarkar thar ne turin le ankal zel na tura tlom ngai polte kaushan le lairam me puite na thok puya som halbok ani LADC chairman a vizir sanga chutu amlowa thlantlin ani ni som paria zirtop nia lai autonomous district council LADC sarkar thar chutkom saber longtlai LADC session hall aneya pai thar bel to MDC pu vizir sanga chuchu tu amlowin chairman atan tlinga puan ani Protem chairman lalom sanga apeto chuan pai tharbial to MDC vizir sanga hi chu tu amlowa chairman atan thlan ani thu apan hnuwa vizir sanga hian session a kai shwai zui ngala rorel na chataka kalpuya ni theinan house member te chu thoho puya somani chief executive member manghmung chinza chuan chu tu amlowa chairman thar an nei chulom amati thu sayin member te chu ram kai shwai na konga thoho puya soma atul dan angzela ama fin chwa chin turin a sombok opposition group leader ti zakunga po in tun sarkar
tun sarkar thara chairman na chel tu te thazar hnuaya LADC ro rel na kalpui ani tur chu thlamwan thlak ati thu soin lairam mi puiten sarkar thara beise na sang tak an nei chu ti hlotlin ani theinan eptulam po in theito pa sarkar hnung dolan tum ti soi ani chairman na thlanthar pu vizir sang hi MDC a chumli thlantlin to ni in kumsa ni panga sang ni som panga le sang ni som ni a te hian pai thar biala changin thlantlin ani PH biak zawa MLA in Longklai district a thelret ching tu te hman tur rubber rolling machine availiam ni som paria zir top ni khan Longklai East biak tu MLA Agriculture Development Board Vice Chairman ni bok PH biak zawa chuan Land Resources Soil and Water Conservation Department hmaya Longklai district chunga si tlang pui khwa le chon tlang pui khwa a thelret rubber ching tu te hman tur thelret songbol na khol rubber rolling machine le akai hnoi hman rodang LRS NWC Department in Subsidy kaltanga an rahman chu ahlana thelret ching tu te hne na pek chon tur heng bungrop phur tu lir thei te hi LRS NWC Longklai district office twal atangina vailiam ngalani Kol sempual income toy ba saya PH biak zawa chuan thu soin LRS NWC malak na Longklai district chunga kut na thok tu te engi mazatin thelret hun an siam le tundin huna kung sang ni chuang nai tur om thei chulom amati thu soya thelret songbol chu ati dan big te om le thiam ngai tak ani awangin department in kut na thok tu te azir tir ba ka asongbol na khol nen lam angai to sak chulom om ati thu soin thelret songbol na khol sem chhuat ni chu Longklai district tan ni chin chha tak ani ati PH biak zaw chuan thelret hmun siam chu chung ko in chom na tling ani a kum som hi panga chung hlok taka nai thei ani awangin kut na thok tu te pon in ti mu chi takani ati a thelret chin chu khovel borak chezel tur ve nan le na mulo tam tak ta na tho tur siam nan po thil tha takani ati he hun LRS NWC Longklai district officer pupiti van rosiama kai shwaya hian LADC MDC engema zat ba ka line department official le thelret ching tu te antela tuipang range SCD soil conservation demonstrator pu sang oyan hun ser hmangim thelret ching tu te IO in pu H laram ha ka si tlang pui chuan thu asoya soil conservation demonstrator pu H lian kiman khol hman dan le thelret nai dan a soifia ani thelret songbol na khol le hman rodang te hi si tlang pui le chon tlang pui pakhat ve pek chwani in beneficiary ten cheng sing khatin an dolet ve a zirtop nia sem chwa hian si tlang pui LRS NWC smoke house a da tur khol pakhat atel bok Mizo National Front chuan kumsang ni som ni chunga tan office kharna hunan hmang sarkar masa a te thil an lo ti diktok lo atam thu soin asiam thatna min tho pui turin lairam mi pui te ka som cheu pu manghmu chin za CEM chuan ati ni som paruk ni lai ni chamahdar som pakhatli achan ve khan MNF party office namrun Longklaya LADC MDC tingtharte lomna le party office kharna hunan hmang he huna hian pula ramliana colony president MNF district headquarters Longklai chuan thu soin voin hi exodus day ani a kan ham sipaite hun harsa le khir takata kan ramzalen na turata na ke pen chhuak te kan sha jeng thu asoya tin kumin LADC MDC general election sang ni somni in thanna bial somni panga a bial somni a pathian khongai na zara hlotlin na changa mun tam taka in he na sang jok ni na an hauzel chu lalpan MNF party a choi moyani ati purama chuan CEM le chairman te hial po lo ni to vo inia pu manghunga chinza kan nei hi aro pui takzeta athamwan om hle ani athi a lairam thar denin mi pui te bel tlak le in na tlak sarkar an din don thu a soibok pu manghunga chinza chief executive member lai autonomous district council Longklai pon thu soin hlotlin na hi mi mal pakhat awanga lo om nilavin kan chanral na ra ani athi a sarkar ma sa te a thil an lo ti diktok lo atam thu le siam thatna min tho puya min fin chwa he sarkar thar hi angai hle donani ati asoizel na chuan rin omna le tho rim na nen malsawm na dong tlak ni tura tho ho that apoi mo thu te kan sarkar hi Mizoram sarkar chak tak te nen kan tho ho that em awang ten sarkar chak tak mai lairam me pui hwap zo sarkar kan din na tura lairam me pui te choi om na angen ngal bok he nam hi mi mu si to lo turin no confidence motion move angai ti reng ang chi hi siam thattumna mani mo phurna wong him tla turin ka cha cheu ani atibok PH biak zawa MLA Longklai East bial tu
le Vice Chairman Agriculture Development Board ni bok chuan puzoram thanga kai hruai hnuaia LADC MDC in thlanna a seat somni kan la theia alom om tak zetani atia party chungah kan tho hona acha MMA record kan siamani ati pubia ka chuan National Party BJP and Congress and Independent tepo anhne lova Regional Party MNF in seat somni panga omna LADC in thana seat somni ala theih alom om tak zeta National Party lian pani tena Independent anhne lo kashat chunani atibok he hman na a hian 11th LADC election sang hi somnia MDC thlantlin THAR te pualin choimoina pangpar hlan na anbuat sai ngala puh biak zawa MLA chuan Longklai district chunga ex MNA uniform a thui sakte chu hlan na hun anei ngala ex MNA te MLA chunga an lawmthu an soi ani LADC MDC tling THAR te lomna le party office kharna hun man hi pu NC ngun tlunga Vice President MNF District Headquarters Longklai in Kai Shwain, Pulal Ramliana Colony President Pu Mangmang Cinza CM, Pu H Biakzawa MLA Longklai East, Pulal Zoma Cinza Treasurer MDC Tele, Party Shwai to me Ingimuzat Antelani, MNF Party Office hi January ni som panhi sang ni som ni pakhat thole nia honle tur ni ang. Officers Club Longklai in Bat Nukte, Charity sang ni som ni atan, Cheng noi khat singa sang thum an sim chhuak Longklai State le Central Sarkar hnuaia hnathok Gazetted Officer Chin Officers Club Longklai OCL tia intel khom te chuan kumdanga anlo ti thin angin Christmas wak ve ta chung ka khosak har sa te tuamhlom nan le chomdol nana ba hnukte charity sang hi somni mingwo asum an tho khom Cheng noi khat singa sang thum chu Longklai khopui chung le a chevel khopakwa a an sim chhuak Bahnukte charity sangni somnia hian OCL member ni lai mek baka member kalchak to engemazatin sum an thoa December ni som paruk le ni som pasaria te khan sem chwakin pakhata cheng sangni dia tin chung ko som sari paruk ne na pe kani Bahnukte charity sem na khwa te chu rule kwal arwan ne pai thar upper saika kolja west sitlang pui chantlang pui lower saika Mam pui le Longklai khopui chunga mun then khata te ani Officers Club Longklai hi kumsang ni som pasaria khan indin tharin hemi kumatang hian kumtin Christmas wak veta sumtho khomin an luang chhuak thina kumin kumlai hol khan COVID-19 do na konga district level task force thati chaknan seki bu chhuak charity mingwa in DLTF a cheng noi khat an lo chung lut to bok ani BJP chuan kumsang ni som ni chunga tan office kharna hunan hmang December ni som panga thole ni khan Bharatiya Janata Party chuan kumsang ni som ni chunga tan office kharna hunan hmang he huna thu soitu district president pusapliana vandir chuan party chungkwa jinga chatok an omzeu zeu thu soin hengmi te hi arem chan angaral an ni tur thu soya MNF hi LADC an langai lowa tun tuma hian an lo langta a he hian chimral mek kan ni ti alantir ni ati LADC in thanzo taka khan chaklawa an in ngai lo thu le shileng wangin har satna an tok ti soin April ni kwa sang ni som pakwa a Supreme Court in CEC a VVPAT man nge tur ti order a chwa in than pui nei zo taka khan man anilo State Election Commission in tarik ni December khan order ti chwakin campaign huna top thu ti chwaka he order awang han BJP chu campaign na atanga an honghal thule MNF lam ero holovin arem chandan angin campaign an kalpui tho thu soya hetiang kar in thang an ni awanga chaklo an ni thu soya chuti ralin heng sarkar lam ram han awang han BJP chau nilawin party dangte tan chak ngai na omlawani atibok he hunna thu soitu le BJP MDC amchun puti zaku nga chuan BJP party hi laifa le namtan in nga natlaka ngain atho puite ne na anzom thu soin BJP ya anlu ral deu thoa in thanna machon ngalan ni thule office a po chuman lawa thei top an chwa ngal thu soibok pukung te chuan MNF in sarkar na an siam dona protem chairman an thlandana angai dana ni lo thule protem chairman na tana namdang lak lu chu thalo ti in ramle nam min petu hi Pathianin a enkol tu turte kan ni na angin heng LADC a rel tu turte namdangina alom lu na han nei chu a helvia thua soibok in thanna kan che thatlo na hi naktuk loka chuan mi ten lom thu soina a anlaman ka ring tlatani puti zakunga chuan atibok
he huna thu soi tu pu f rawh hnu na chuan tun tum in thana kan huna toy hle a heti chung hian lairam mi puite BJP a be sin an nei sang ti alanga chuti ralin mi puite lairam le hnam ma son atana an be seite ti hlo thin konga nasale zwa zo ka kan pe na ngai thu asoya kum thara chuan in kai shwai na konga mason na nasazok le kalphung mu malzok an nei theih na turin malak atul tho pu f rawh hnu na chuan asoibok ani office kharna hun income hi pu thangkhuma vice president chuan a kai shwaya pu se zung chema senior vice president sunna hun hman ani hnu in pu MC sui oi chuan hun ser mangin Pathianin in koltir na hun hmang ani BJP office hi ni som pathni January sang hi somni pakhata hon le ani ang Longtlai SP in Longtlai 3 le AOC in Car National Highway kongpui tlan khapna thupe ka chwa ni som pasari ni ngani khan Longtlai SP chuan Longtlai 3 le AOC veng in Car kongpui National Highway siam me kani awangin the Motor Vehicles Act 1988 Act number 59 section za som panga na in thunei na apek angin lir thei tlan khapna thupe ka chwa Longtlai 3 le AOC veng in Car National Highway chu siam that me kani awangin na chakjok le thajoka tho ani theinan jingdariat le achanve atanga tlai lamdali le achanve in kar thlenga lir theitlan khapna thupe ka chwa he thupek hi thule a ma chuan zom turani ang he thupek zomlote chu the Motor Vehicles Act 1988 section za somsari pakwan hmanga sheman ni ang Laira Miswa Krista Baptist Corporation Assembly Office kharna hun hman ani ni som paruk ni ngani khan Laira Miswa Krista Baptist Corporation Assembly Office chu kumsang ni somni chunga ta na kharna hun man ani a office kharna hun toibwat sa hi upalal thanfala office superintendent in Kaishwain Bible chiarna le tongtrai na huna manga Reverend B Zazona Lai General Secretary in lawmthu soina le thucha soina anei bok Laira Miswa Krista Baptist Corporation Assembly Office hi January ni sari sang ni somni pakhata hon na nei le turani Longtlai District a COVID-19 No Tolerance Drive ni somnga palina report. Mizoram puma ni somni paruk thasom sang hi somni atanga COVID-19 laka invenna na in kai shwai na dan sang khauzo ka lekko tura COVID-19 No Tolerance Drive kalpui chu Longtlai District chunga po khau taka kal chhopui zelani a he thubat sai lai thleng hian dan bo chiaman mi sangkhat zanga somsari paruk man to ni in poisa choi tir za thi chengnoi ni sangkhat za atling to ani Zirtop ni khan dan bo chiami pakwa man ni in an poisa choi tir tling khom za chu cheng sangkha zariata ni a dan bo chiaman te hiwan tlang huna mai tomna max wa thalo mi pariat le COVID-19 laka himna tura sarkar ra man na le in kai shwai na dang zom lo mi pakhatan ni a the Mizoram Containment and Prevention of the Spread of COVID-19 Act sanghi somni section number pangana sub number pakhat na le section number pangana sub number pakwa na hnoya te shem ani Longtlai District a COVID-19 wanga khongshan mek mi za som pahni an om he thubat sai lai thlenga state pona changa Longtlai District alo hole lo lut COVID-19 shileng laka film khorthila government quarantine facility le home quarantine a khongshan mek le COVID-19 positive enkol mek za chu mi za som pahni an ni a anjinga mi somriat pahni chu COVID-19 positive Longtlai COVID Care Center enkol mek mi somthum panga telin facility quarantine ni in mi somthum pali chu home quarantine an ni state pona changa lo thenbel mi pariat omin medical quarters ha paruk le tourist la cha pahni da an ni a district hospital Longtlai rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chha thar mi pa pathum chu Longtlai COVID Care Center da an ni a COVID-19 positive enkol dam mi pathum mi pa pahni le mei cha pakhat chu zirtop ni khan Longtlai CCC atangin chwatir an ni Longtlai District a swab sample lak Zora Medical College ZMC a RT-PCR test mangin sample sangkha zathum somthum panga District Hospital Longtlai a trunet mangin sample sangkha zariat somka pali le rapid antigen test mangin sample sanga zathum somli pakhat endik to ani a tundin huna positive case zathum pasari mu chwa to ni in dama chwak janhi somsari an om to a positive enkolai mi somthum pasari mi pa somni paruk le mechia som pakhat jinga somthum panga chu Longtlai CCC a enkol ni in mi pa panhi chu aizol khatla CCC a enkol an ni Tuna Longtlai District a quarantine din mun chu hetiang hi ani government quarantine facility medical quarters a mi somthum panhi tourist la mi som pakhat COVID Care Center mi somthum panga anwai in mi somsari pariat an omega home quarantine a mi somthum pali amin tuna quarantine omek za chu mi za som patni an ni medical reports
District Hospital Longtlai tunkar chunga OPD in entir zat mi zathum somhni pakwa admit zat no pang pakwa nen mi somli patni an oma emergency case somriat patni an neya mi sompali hena dressing pe kani bok laboratory test nei zat za somhni pariat x-ray nei zat voice somthum pakwa endoscopy ti zat mi pathum ultrasound hmanga en zat mi somthum pariat an oma naw nei mi som pakhat omin mi som pakhat hena vaccine pe kani bok operation nei zat som pakwa zaipui pathum le zaite naw som paruk an nei theya tunkar chungin mithi pahni an nei bok Christian Hospital tunkar chunga OPD in entir zat mi somriat paruk admit zat no pang pathum nen mi som pathum an oma damdoi ina tangin mi paruk chhuatir an ni a emergency case somhni pathum an nei bok laboratory test nei zat somriat paruk x-ray nei zat som pakwa ECG lung in entir zat mi pasari an oma tunkar chungin mithi an nei lawa cabin rak palia om me kane POL reports Mizo Fat Filling Station tunkar chungin petrol MS liter sing ni sangli alo thlenga liter sing khat sang kwa zasari somnga pek chhani in tundin huna petrol MS liter khat cheng somrat pathum le paisa somni pali ani a free sale pek chwa me kani petrol XP hi liter sang ni zasari somnga pek chhani in lo thlen bel om lawa liter khat cheng somrat paruk le paisa somthum panga ani a free sale pek chwa me kani bok diesel HSD hi liter sing ni sangli lo thlengim liter sing thum sang kha zanga pek chwa ani a tundin huna diesel HSD hi liter khat cheng somsari panga le paisa som ani a free sale pek chwa me kani Mafula filling station tunkar chungin petrol MS liter sing khat sang ria talo thlenga liter sing khat sanga pek chwani in tundin huna petrol MS hi liter khat cheng somrat pathum le paisa somhni parukani a free sale pek chwa me kani diesel HSD hi liter sing thum sang ni lo thlengin liter sing thum sanga pek chwani a tundin huna diesel HSD hi liter khat cheng somsari panga le paisa somhni ani a free sale pek chwa me kani LPG report MS Kuma Gas Agency tunkar chungin erongbol na gas tripli bur sang khat zanhi somsari pariat alo thlenga bazar venga semzo ani hnuin longtlai 3 a semme kani a electric venga sem chun zom be se yani tundin huna erongbol na gas hi bur khat cheng zariat somruk ani a commercial gas hi bur khat cheng sang khat zaruk so mani bok Khatizong khatun kar chunga Longtlai district thil tenglang sar zwal kan thlir ho theih te chu ni a ka division chung kwa te Christmas le kum thar hlim taka hmang turin duhsakna sang ber kan hlan a cheu